Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhasa ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha nje enzelwe ukulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sewungakwenza-ke kona nje lapho ucindezela ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba-ke laphana-ke u-M_K echaza-ke kabanzi-ke laphana-ke le mpi-ke evela phakathi-ke kwe-N_F_P ne-I_F_P laphana-ke ukuthi-ke ubani-ke ozonikwa-ke isikhundla-ke laphana-ke ku-government laphana-ke wase-K_Z_N-ke laphana. Kodwa angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela into nje ngizodlala-ke ividiyo uzizwele wena-ke ngisacela laphana usuzwile-ke ividiyo ngene ema-comment section-ke ufike usho umbono wakho ngalo kulolu daba-ke lolu ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke masicindezela ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani makhomanda, sanibonani kusihlwa. Makhomanda, hayi konakele makhomanda. Konakele makhomanda. Konakele ku-national, konakele ku-province. Thina-ke njengama-M_K, hayi yabona mekunje sithi hayi kulungile ayaqhuthana amalunda. Ku-national kubambene phezulu i-DA ne-ANC. Umshado wabo uhambe kahle. Provincial kubambene phezulu u-N_F_P no-I_F_P. Kanjani na? Kade ngilalele i-press conference umholi we-I_F_P ukubeke kwacaca ukuthi ngeke nje bona baze badayise ngamavoti abantu be-I_F_P baseZululand kunoma ngawubani. Abantu baseZululand bavota bavotela i-I_F_P should babedinga i-I_F_P. Usho njalo umholi we-I_F_P. Uthi ngeke nje banikeze uBhanisi ukuba imeya yaseZululand. Bazobona nje ukuthi thina bamhlanganisela yona nje basazobheka ukuthi thina bangamhlanganisela yona. Usho njalo kumholi we-I_F_P. Sengiyazibuza-ke mina ukuthi hawu kanti yini lena ijaho uBhanisi kangaka? Uyabona-ke manje kuyacaca ukuthi impela hayi bamlutho uBhanisi walutheka naye futhi kuyavela ukuthi le yakhwiri yabo le ayakapheli because shothi i-N_F_P binako ukuthi yona they can work together ne-I_F_P. Well, I_F_P is not willing to work or is not willing to sacrifice okwayo for i-N_F_P. When i-N_F_P sacrifice okwayo uku-appointa i-premier i-premier ye-I_F_P. Mase kufanele ukuthi i-I_F_P yenze the same thing yathi I_F_P cha. Hayi kanjalo thina senziwa njalo thina. Asenziwa nje njalo. Hey, wengane zawethu. Mhlawumbe abamzame inkosi yami noma abamba umshanyano lapha noBhansi. Abamba umshanyano lapha ku-EPW. Yeah. Hayi wengane zawethu ake sitheleni sibuke naye ipolitiki ese-South Africa. Hayi. Ibambene ku-national, ibambene ku-provincial. Lapho umkhonto relaxile, relax. Yabona mekunje mina njenge-M_K I'm very happy. I'm very happy because ngiye-M_K angibanga nabuxoki angenzanga lutho. Yingakho ngiyi-happy because ngangishilo njalo ukuthi abanye bayokhala. Kulungile bazalwane. Lale kahle wemakhomanda bengikhuluma nani makhomanda. Ngikhuluma nje makhomanda abayihlabekelayo bayohlabekela nje Nkosi yami. Hayi kabi.